هەگەر ئەم وەرنج دیرۆکی حتا ڕۆژە ئیرۆ ئەم بنەرن دەماکۆ شۆرەش داهاتن دارخستن سەرۆکی ئەو شۆرەشانە چێدبوون ئەو شۆرەش برێڤە دەبرن ڕاستی گەلێک جاراژی مەدیدیتن کو دەماکۆ شۆرەش چێدبوون ڕۆلاژنات هەندێک شۆرەشێکی گەلێکی هەبوون لێ دەماکۆ ئەو شۆرەش سەر دکەت یا بندکەت ئەو ڕۆلاژن کو شۆرەشێ دەهات کردن ئیدی ئەو مافێ وێ هەندێ وێ شۆرەشێ نەدەهات بخواراستن دەهات هێشتن حتا دووکە ئەم شەرب داوی بکەن پشرە ئەم مافێژ نابدن وان پشرە ئەم هەبوو ناژنا مسۆگەر بکەن پشرە ئەم خۆدی دەرکەت ناژنا دەرکەون ڕۆلاژن داواکردنا جوواکێ دەرکەون ji bo wê jî em dibînin heger şoreşa lînên bê heger berî wê bê piştî wê bê ev rastiyek e dihat xwanêkirin di wan şoreşana de gelek cara jî me dî jin çawa pêşengtî dikirin çi di aliyê leşgerî de bê çi di aliyê hiqûqî de bê çi di aliyê civakî de bê çi di aliyê rêxistinbûyînê de bê her xwestî rola wê hebe lê di wan şoreşana de ew mafê sereke ya ku ji bo hebûna jina misoger bike me didî dihiştin herî dawiyê de û dema ku şoreş bi ser diket rastî xwedî mafê jina nedihat derketin digo ana ev ne mijarekî sereke ye em karê giştî bikin dû vire em ê xwedî jina derkevin lê em dema ku em tên û em behsa tevgera azadiya Kurdistan dikin ku rêberava û pêşengtiya vê tevgerê kir dema ku ev tevger hat avakirin bekî bi hejmareke biçûk bi çend hevala hat dest pêkirin lê hindirê vê şoreşê çi bû hindirê vê tevgerê de ku dema hat avakirin di vê grupê de hevalek jin jî di nav wan de hebûn ji destpêka ku ev em bibêjin tevger hat avakirin tevgera azadiyê ya Kurdistanê bi pêşengtiya rêberava ku hat avakirin wê demê yekem jin ya ku di nav wan de bû heva sakîne bû bekî bi eslê xwe jî tên naskirin علویک ام ببیجن جباکوری کردستانی جی جه خودت گرد و روی حتی روزا شهادت بینابر اف هفل ساکینه دناوا تکوشین و دنافکار و خباته ده چما ما افدید دماکو مدید دماکو ریبرتی افتف گردا آوا کرن و هر کس برای خدا وی تفگری و جه خودت گرد ام ببیجن چو کرد بین چی ناف نتوی بین چی پیکاته اندیته بین انترنشنال بین هر کسی کدلی ویش بو آزادی لید داد خوش بو آزادی کار و خبات بکن برای خدا چیه کردستانی تبلی رفیع آزادیه دبو جبو وجه ام دبینن یک مجارا سرکه یا کوری بر اپو گوگوت دوی کو اف شورشا ما هگر ام دخوازن راستی شورش که جواکی به شورش که ما فی هر کسی بپارزه دوی کو دست بگی ام وکهویه اورتا هر دو زنده چه بکن ام وکهویه اورتا جنو میر چه بکن یکم جار دما کو ام دبینن دهندره تفگر آزادیه ده ارتش بونا جن تی آوا کرن دما ارتش بونا جن هات آوا کرن ایدی دما کارد عالیه لشکری خبری قسم بگه لشکری خبر ده آوا کرن ده چپری شرد برخو بده اف یک جی انجام سرکفتنا و تفگرا آزادیه و بردوزیه ربرآب و یکوش بو آزادیه جن و وکهویه جن و مرد هندره جواکه ده یادی تر دما کو گود برا پارتی یک جناجی به آوا کرن اف جی گاوک بو کوجند عالیه سیاسی جی خو خورد بکن بفن پیشنگ جواکا خو بفن سیاست ما دار هرن جهن علاقه دار جه خو بگرن کو چوا پاراستنا مافی خو و بفن سیاسی بر ولات خودم و ایدی مدید هدی تبلیبون جنان و تفگری هر کو چوزه دتر بو و تبلیبون خو ایدید همواره چه لشگری دبه چه سیاسی دبه چه آبوری دبه چه دونری دبه چه جواکی دبه ده همه بشن جواکی ده ایدی مدی جن چوا پیشنگتیا خو کر و راستی باندورا و تفگر آزادی شورش همه یا رجاوای کردستان جیگر دما کو اف تفگر هات آوا کرن ایدی راستی یک بو نه تنه رجاوای کردستان هر چا پرچه کردستان جهات بلاف کرن پیوان ریبر اپورچیه ام سر چه اساسی کارو خبات بگم بنگه می سرکه ام سر کارو خبات بکن و چه بم ایدی هر چا پرچه کردستان اوجدر و ولاد هات بلاف کرن کو هر کس خناس بکه هبونا خناس بکه تایب جن و دکیجن عالی کارو خو پیش بخه کارو خبات خوشی پیش بخه جبوجی مدید هندری شورش روجاوا دما کو مدید دسپیک 2011 ایدی گوتن شورش سوری دسپیک نه تنه سوری ام بجن رجلتا ناوین هات دسپیکرن بناوی بهاران عربا هات دسپیکرن افراسی یک و شورش بوم لیمد هندری روجاوا کردستان سوری ده ما چی گوت ما گوت اما ام ناوی دکم بهارا گلان چه ماش برگو ایدی گرابون ام نکارم بیشتر تنه پیک هاته یک رابون تواهی گلین کل سوری جیان دیدن لبرانبری سیستما کوی دمی ام بیشتر سیستما اسد کبره و بر سیستما بعث ایدی گل سری خوراکر دعوا مافی خوکر دعوا هبونا خوکر و دوی شورش دیجی ام بیشتر دست پیک دیجی وقت تفکر کنگرستار ج 2050 هات بو آوا کرن چواج نبره خستم بکه دهندری تاخاد دهندری مالاد داریه پرورده کرنا زمان داریه چوا چند خوب پارزه هبونا خوب پارز ناسنامه خوب پارزه
بکی روزین دست پیکی کو دما ام بحثا آوا کرنا کنگراس سارت کن 2005 روزنی گکی زحمت بترس لیدی ساجی کارک و خباتک دهات مشاندن لیدما کو شورش هاد دست پیکرن سوری ده و جنه ایدی سری خوراکر استازانه بونا جن هبو پیشکتنا جن هبو نتنی ام بیشن جنا کرد سوری تواهی جنه دی ترجی استازانه بونو پرورده کرنا وان و رولاوان د اعلی خوندنی ده هبو گلک جاراده جبوی جی مدی چاوا جنا کرد پیشنگتی و شورش کر دما کو مدیر پیشنگتی و شورش کر و ایدی دما پیشنگتی کر پیکاته می دیتر اکو ام بیشن روجاوای کردستان ده د اصابا کرو روجلات سوری ایدی دی چاوا جن ر پیشیای وکریم کاری بو ارتش خو اوا بگه بناوی یکینه پاراستنا جن یپجه دما کو هات اوا کرن ایدی او یکینه پاراستنا جن بو میناک بو نمونج بو تواهی جن جهان اکو د بیجن راستی هگر جن اراده و هب اصلا و زانبونه هب و کارب د علی پاراستنه جی خو اوا بگه او مدیر جی باندورا و دما کومدی چاوا راهشتن شکل برانبرک هزکتاری مینا داعش و چاوا داعش تکبر و تمی داعش اف گوتنا ویجی تم دوباره دو بودگو برا امسد دستی جنک اینین کشتن جبرگوش هزا جن جرسارت جن پرد ترسیان ندخوز کو جن ایدیل برانبری وان شارکی بکن لی حتی ویکی لیجی بینابر ام ببیجن چد آلیه لشگری دبه چد آلیه سیاسی دبه چد آلیه آبوری دبه چاندی دبه ریخصنی دبه ده همه بشن جهان حتی ده اصلا دیپلماسی جی مدی چاوا پیشکت ناجنا چه بوم ایدی اف شورش راستی دما کوجن پیشنگتی آوه کر ایدی الحد ریحات بلاف کرن ایدی ناوه نما بو شورشا روجاوا ایدی ناوه بو شورشا جن دروجاوای کردستانش برگوجن پیشنگتی آوه کر لحمه قادان و حتی ویکی لیجی بینابر چالاکی سفربری عالیه خدمت اکو چاواج گلی آخر پیشکش بکم حتی ویروژه بینابر افجنانات تکوشین دکن برخون راست مگلک حواله خو وانتا کرن دا استا شهادتی گهاشن استا شهادتی ام همه شهیدی خو بیرتینن لتمیجی ام سوزا خبوار نو دکن کو او خطا آزادی یکو دست پیکربون جبو تواهیج نا تایبت کو چاواجن بگیجن مافی خو هبونا خو مسوگر بکن ام وی سوزی دی سابوار نو دکن ام بجن او خو نو خیالی و یکو جبو ولاتك آزاد جنك آزاد مالباتك آزاد جفاك آزاد ام السروي خطيب داكو ام خونو خيالي وبيك بينن وام دسكفتيين في شورشي بباريزن ودهندري شورشا روجافاد ما قالك دسكفتيين دسخس يكش دسكفتيين في شورشي جي او بكو سيستما هف سروكاتي كو او جيبون نمونه التواهي جهاني چاوا جن كارد حمقدن جفاك خود سيستما هف سروكاتي الكيلا كامير بفخدي بريار خدي هلوس وجفاك خبري خستن بكم ابجي يكش دسكفتيين شورشا مبو الكيلا كاويجي قالك دسكفتيين ما شورشي هنكو ام ببيجن ایدی جن دالیه هنره ده دالیه هلبست ده دالیه نویسه ده ایدی پیشکتنا جنا چه گله کومه می هنر چه بون گله کومه می هلبست وانا جی چه بون افته معناه چه انه هبونا جن هي هگر جن کارب و هبونا خو در فتح خو در فل در دوره به حاضر کرن و جن کارب گلک قادم وکه و پیشکش کرنه بکه و راستی یا کو بهتر جی مهشت کو عمل سرنگا بسكرن فلسفه جن جيان آزادی دما کو ام بحثا في فلسفه دکن اف فلسفه جن دی کو ام تجاریش برنکن جبر گود دریا فکر و رامان ریبر اپو پیشکشیش ناکن کو ام چاوا خودیل و فلسفه در کبن ام وان هرسی تگینا چاوا باش فهم بکن ام چاوا باش بیگ بینن و ام چاوا پاراسنا وان بکن ایدی اف شورشا جن جيان آزادی ایدی نتنش بو روجاوای کردستان ایدی جبو روجلاتا ناوین و جهان بوینونه ایدی هر کس داد کبه و فلسفه خور اساس دگرل سروی اساسي كارو خبات دكه جبويجي ام دبين ايرورو قالك جنين كو ام بيزنس درفي ولات باندور دبن دخوازن او جي هنكي جوي هزي جوي اراده كارو خبات خبده مشاندن دناوا تكيليا دنه ام كارب تشاوا سوج هبدو بك جبرغو تجربه واجي هند ولات وانده چد اصلا روجات نافين دب چد اصلا جهاني دبه جبويجي ام انا بكي راستي قالك ايريشاتي كرن تايب دفي 6 سالا داوي دما ام بيجن 6 سالا 21 ريبر ابو جو 6 سالا 21 6 سالا ازاتي اجن لي ام فيش جبير نكن قال لك ايري سر جناجي هاي سر دسكفتيه جناجي هاي سر قهرمانتيه جناجي هاي بيشنج جناجي هاي دفيكو ام دفي الي دي قال لك هي شيار بن ام يكيتيه جنا بدن افاكرنج بكو ام قاربن دسكفتيه جنا چد رجاوای کردستان دبه چد حچا پرچه کردستان دبه چد رجات نابین و جهان ام بپاريزن داكو ام قاربن راستي جي جيانك وكهف آزاد جبو تواهیج نن کو جبو آزادی دلی وان لیده ام آوابک